ay tamat ko labalab sa tinigura kanay and Senator Charisan once what aral kawarabor in common yourself in common and that allowed Secretary lo Secretary ng tamat ko sa labalab kamay yung kan satu jadi kurang itu kesiksa nak perasaan sampai so kita buat main sama tu kalau buatan perbuatan ini kan tinggal ketimbang sampai iran ketimpangan itu macam sang buat harus dibangun yawi buat kelengana baru main sama tu net nyaralat sa todo na kanyang imbaron sa garkita kan di sarvatong agarin siguro kasi garin ay ta sakratawat agarin sabot na so yasiyo korti sakrari sakrata kita kung sabon na pagsugat lumaran sabon na riyar at tauna kontraksyon ko kailangan Senator Torres, kailangan Senator Kadkadaur, Kadkadaur, Lolo, Mamiyaya, Pohnpei na sa Speaker. Senator Abraham, Senator Chico Abis Jr., Senator Sakartu, Senator Ricky Carr, Amen. Senator Spencer A. Escar, Amen. Senator Wilfred H. Edmund, Senator Bill E. Edwards, Senator Stevie J. Edwin, Senator Federico L. Iron, Senator Aurelio P. Joab, Senator Alfredson Latorre, Senator Johnny L. Le Pen, Senator Edgar W. Liganek, Senator Henry Joshua Louis, Senator Benjamin H. Ludwig, Senator Makari Miguel, Senator Sheldon P. Ness, Senator Norbert A. Perez, Senator Dionisio E. Simon, Senator Mitero I. Simina, Senator Francisco Sunram, Manny Speaker, Quorum Mr. Speaker. Kailangan Chancel Matekak, kailangan sa Mateo Kupur, Amoan Chancel, at sa Mateo Kupur sa record na Senator Ned at Speaker ng una tayo ba ang kadlang mag-pray doon ka kulian tayo teorya sa Mateo sa karatan Katong, dahil sa karatan Mexico, Katong Lap, ang kapura na nilap, sa karatan Kaypo ni Waulap, ang kapura na Raksoko, Waulap, ang kapura ni Shoko. Paun ko sa bulmaan defense ko, nanalay ko, ang kanil ko. Arturo, o nabalat ko sa kaling tiyak, Momotso, government, national, state, local. Paun ko kabinan Pohnpei, Honorable Joseph, Karyan Kabinak, Honorable Movic, paun ko siyang kapong nabalat, Honorable Nelson Joseph, o yung amusong kapungan ko rin. Masakit, itungalwaw, o Vice Speaker Abraham, Floor Leader Latorre, o Honorable Senator Conference, lang-lang sa Amorok, o Loisio Seriso, so masakan o lang-langan way, o yauliyapan, ng Kalarwat, then Pohnpei ng Chamber Watch, ng Kalal, Mastikin Kalal. Record, o sa ilaw pa na lang uyag purwat, so ibaan, Floor Korantat, o sa pumatay, Floor Leader. Ato ka. Kailangan ng promise speaker mo na ibampat pa doon kang kuburay tungal kaping ang kapatong kupurakan korus. Kapkabing bodel bago kubur mo kubur sa bukan ko masansal alo yang saya kape panawasaksi igor kam kuburay tungal tung panuwa ang kapatong tabul nom sansaler nilang melel tang front rail mon sa buko usugo likon ko nanalong ko nang kanyi ko elel sabul maray lang uling su serviso lang kusukusakan korus lang kusambalingway kang korus Pinangon gumelel na palabakan korus ng palian Momotso
Wasaksip na speaker tungaling ko bang promi on to pa speaker won't honorable senator kang koros el bimbang patong kami won't irail kan na papalip executive branch patong kami won't irail kang koros na papali judiciary won't tabalabakan koros na pinapali FSM government el tuwang local government bimbang patong kami meron won't irail men Pohnpei koros na patpatutang kupur Pohnpei o mas ligong Pohnpei speaker man Patuan ni kamagutan kay lang kapandela watapan channel ang iya ko promoteran mo. Kaya man. Chancha na mga kamagut na niya para sa nauting kamagutan masa ni o masa ni show kamagut paita kay kapandela wala sa channel. Kamu floor leader. Lang kami speaker ay tungal sa balang tutuwa sa bang program speaker man sa ko burmaon niya kay lang kakrop sa bulmatay calendar o katiyan do na idam ng basic tayo upil calendar. Kaya man. Na niya ko niya utukan kamagutan tiger katiyan ko ng basic tayo floor leader. Kailangan speaker tungal sa balang tutuwa sa bang program speaker man manilwang so manin finance o campaign finance ng patuan ay kamagutan ng patuan withdraw kumatang kusun na tapos lisa kusulam na rin sa kuno. Kaya man. Chancha na mga kamagut na niya para sa nauting kamagutan masa ni Pwuhng masa ni show kamagut paita kay withdrawer kamu floor leader. Kailangan ng promise speaker ay tungal sa balang tutuwa sa bang program katuwat speaker man sa ko burmaon niya meron sa ilang kakan place kumatang kusun na tapos lisa kusulam na rin sa kuno LT2 nang sabon matay kalantan rangot. Kaya man. Chancha na mga kamaguto pwede niya utukan kamaguto pwede ang show ay ben katon sa ilang place kumatang kusun na tapos lisa kusulam na rin sa kuno LT2 para sa matay kalantan rangot. No first place here ay bang policy chief clerk. Legislature Bill number PAB-6AH Legislature Draft 2, the Different Act, amending Bill number 11L-77-25, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2026, amending Bill number 11L-26-24, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2025, amending 12 CC 2-103 relating to the Pohnpei Road Fund and for other purposes for consideration. Kailangan siya nagkakasyanan masinibay bang kone sa floor leader la toro. Kailangan ng promise speaker tungal sa balang tutuwa sa bang program speaker may sa ko burmaon niya tayo lang kakatiyang umasa ni kumatang kusunod pa kusilisa kusula man na rin sa kuno o sa pulman kita. Para sa mautong kamagutan masa ni Kaya man. Pwuhng masa ni show kung kamagutan po itar kaya bang katyanan masinibay magpupurin po na sa chairman Pahrek. Kailangan may Mr. Speaker uniban para sa makamagin mo ni puro po yung kakpuliri sa karang kapong kay wow ang sabon mo patuloy nindang ito nga wala pang guru may Mr. Speaker wang kumeral Vice Speaker floor leader ito nga wow to banda sa nalay mo chairman of staff lukong kutar sa Mr. Michael nasa buwasok sinadara doon na napasokes chairman nga doon ito nga wow meral bang kutar na representative kang patos Mr. Speaker then katuan itu ngal kapung ang itu ngal floor leader mau pergi baca aku dia kubur dong maluwad na mom na ni kamatang ko sunnet kapus bisa kisu kawai itu miyanan standing kami terbuat silubu kisuli sa kuno dan mencari sa kuno maluwad kamanata nyaso makau maluwad kamanata kamatang ko sunnet wad uyala LT1 miyaw kita glagay me maluwat kapatayan niya sair munikan me tapi nakaway ito emkak mogit sang nan account kay kung kakapali anang karwaro na boltang sang kiti muni riyaw no kasambal me sair kung kinantatawag magkail kamanataw kaya biluyata kamagit kaya reconsider buwan ka kainan lawasang kaya yun mo ni may apali field trip ang outer island ka 80,000
Kariao 175,000 may malwat kamanatar ang apol banwasangki nan tato ako niya puroto malwat consider kaibuti LD2 nan LD2 essential kawid me batonan dan kami terubodo ay tato ako ki miyo kawid mabila tato malwat wagi ananin tagan dito LD2 ang lew amen LD1 when ka kaprayang 80,000 no ang field trip and do it pati ang mo 175,000 no and do it wagi agwasantiang ay wasanti ay meleta nan LD2 wo ito mo ni mesire niyang aki 100,000 meban patosang nan state road fund tuan kak patiang 136,000 maka binakaway dito numoni kan meban patosang kamban R&D Governor's Office o moni makamanamanta ang PTA and kakapaliki kamagaldan sugakan soniyalakan dari nan LT2 kawid na miyaw ang tayo pilaw na consider the consideration wo restore mo ni kapare nuhi kawid na miyamet kapra lang LT1 LT2 o kamesang kawid kapare nuhi 80,000 ang field trip sudo ko sunod pang kamakit 175,000 ang term site sudo ko sunod pang kamakit ay makareta nan floor amendment may patubang kupurakan mintuan na tayo kachi nan sa matay session ni alam sudo ceremony ko porque amendment din mesansa nanen LT2 amend LT1 o kumoni ko korosituat dari nan sa matay session ni alam essential me tatawa ko purpurtong committee yang kakaugian terakterin sambahan moni o kirai honorable senator kan magkasampal lagi moni bukat mintuan kawit na miya nam kasamet and tutuat ima essential na neuban na miya nan karong-rongan sa mukambi moni na may sangat pwede sudah kawit choror dikin tama miya yar committee Pwuhng me sudah pa nanana report choror yun ito sa dakin kami ti may isang rangot kasi sudah kawid yun mawuk sang tama miyaya mintuan session magteka tiyo lalanialan arimay Mr. Speaker nan kamagod magkapareto pamatang ko sa netapos isag sula banyari sa kunawal T2 niya kao na batahan floor amendment kayo mapatyan Una sa matay session ni alam dahil nan masin pen kamatang ko sa network dahil kat nan masin pen floor amendment eri masot kupur choror ang masin pen kamatang ko sa netapos si sa sula banyari sa kunawal T2 ay menuwa karakarak sa karamalwat dahil ang kakadyang nan masin pen floor amendment sabi ko tayo laban niya rin sa kono. Sige. Ansyal magkamagit yung mo ba? Paros mo kung kamagit o masaniyay. Hey. Pwuhng, masanito, kamagit po itan. Dahil naglanan masanito, Senator Pahrek. Kailangan may Mr. Speaker. Itong alwa sa bal, bangko puro mo yun, bangko purakan paros. And sa ansal, floor amendment watch. Apan amend LT2 kawit kan koros na patulale ang kaiban masani LT2 ito mamalwat pang kamanata mamalwat pang kupureta ay me attachment na patuyang nintuan film na sansal kusa na ito yala LT3 dari may Mr. Speaker Pwuhng kak kurala ang kawit kan na niya
Floor amendment what apali itu monikap. Sensal me kusenet me kamanata moni ma apali kuil triple wasang itu wasa. Non floor amendment what mintuan masen pen. Floor amendment what me niaya nan sama session ini alam. Walau what yang kak kubura kabina. Sabul man ko kubur mo. Kamanata chalal lop limenen. When kak apali ki meeting ka sambaliyo matan ko Micronesia Island Forum. Meeting yu me kin pitipitek nan way kan in Micronesia. Makin karaban na president in way Micronesia kan o kapinakan. Orang kin kak yo peno kachi ira ka sambal kan. Niye nan sabul matai lepin set. Mailel way kan kin Pwuhng o we a member in Micronesia Island Forum. Met tuwate kami naman in legislature mamiya magtayakan katang ki Association of Public Pacific Island Legislature. Pero pwede tatawag ko tayo lap. Pagpag magkabina sabulman ki maluwatan kak sabulman ko kupur mau o kami natatala lop limanan. Wan kak apali ki saran way niya pan kasamo president kan and when Palau, when Marshall, when Philippet, when Nauru, we kan and Pacific makan Pwuhng yang kabinan state silu, kabinan Saipan, kabinan Pwuhng, o Israel kabinakan yang Pwuhng Association with. Kami lele me kawaitan mesan o nan tatakan ini mesam kamutin moni. Apali ki ren nintuan moni me pekpemia esansal me niya moni. Pwuhng met my Mr. Speaker katagyo me maluwat chapiyata nintuan resolution yu me introduce point kak itan katagyo me baby na sa mukam din moni o resolution wo may ban ekataman panpung asang Chairman Simina Senator Michael o Israel Honorable Senator Kay. Other resolution you kamu din mo niyan tawula nan tatawakin chapiyata sa matay 401k. Nan floor amendment what one mo ni me government ban anana po ang chapi kita tatawad padpano nung kala lopusinin. Kamanaman taan mo what tan itan tatuangkan chorus me executive ananen ketiang padu yang lalu. Tuan capiata 401k the retirement plan you ban apali irai tuan tatagun Pohnpei state government chorus. Iman kataman ko perhatian me tatakut legislature ketiang lalu puasi kaulim chote memia orang social security as a teacher napali irai kan retire. Kita takut niya po and kakuya kasantin Pohnpei state pang sabal matay ka contoh tangkan at sal mas social security uya kasantin na besan contoh tangkan harus and national government o state ayu uya ruwasin ko sa medyo maudan government in state ka Pwuhng nawad mapan niya sa waskoro ang right contoh tangkan Pohnpei state government kan harus nagsilata rapan yang Pwuhng Pasantik Kapur. When contact my Mr. Speaker, nan ugataglan LD2 maban niya, wasame pasanedi 136,000 maban apali pasan kit, puki 100,000 yung maban Pwuhnger, banut wiyala 236,000. Eri ikamelele may Mr. Speaker makawit kat mesan icara ni tan kosan na duwan niya ban uyala LG3 may men kapatayo may Mr. Speaker sama kamdin mo ni mansiyang ewang karakterin kampan mo ni po kuya pentatagod kapatkan mo konyangan niya ang kaksang ay melada sa matay karakter mo ni bilyang
Pwuhng kawai din committee. Makawai mabuhay so kawai kap committee ananen uyayang malwat. Kubur board ton tatawat. And kak pato no mom na miyasang nintuan kamagid mo miyasang sa mga floor leader. Na Mr. Speaker tatawat kami alam bin ananen mogud matang. KU anan karwarun kamalan wasangki. O Katyang met kau na batan tatag mananen til makit so ang kamakit mo ne bang leo kamawala wala nal no niya Pohnpei man so do wiyayer ira stepper melin nan way madal ni ang tatag wo apan wiya floor motion so man speaker ang floor amendment what I kawait may patikiyang sa makamagi mo ni wasen kak kiyang malwat na sa session na sa rangwas. Kailangan may Speaker. Kailangan Chairman po yung kawawan floor amendment tab creation kuno labinyari tab tayo labinyari kuno. Speaker. Kami Senator Pahrek. Speaker untuk mana saya Kamal mak nanti. Saya Kamal. Dan magtaikat-kat na national ben floor amendment tab tayo labinyari sa kuno. Kami Senator Pwuhng. Chanchan makamagat yung miyaya tayo ng rutingin national ben floor amendment tab tayo labinyari sa kuno. Koros mautong kamaguto masa ni yay. Pwuhng masa ni so kamagat paita tayo rutingin national ben. Koros mautong floor amendment tab tayo labinyari sa kuno masa ni yay. Pwuhng masa ni so kamagat paita tayo sa man kita floor amendment tab tayo labinyari sa kuno. Here's floor amendment. Mr. Speaker. Kami Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker bagi ibang program sa ngalan niya sa mga amuwa iman iya tungal sa karmisik may Mr. Speaker bang kuburan tungal Chairman mo Senator Pahrek kuburan may sang nan madalong kami me satu aki yung may patrol na ang committee na report essential में एव तताव में उदान तक तो मियान रखा में तताव वो टेबंग के दियंग लालो तो बोर्ड बटबान करता है
inandiya yan kakawit kupurakan ang masan benta takut pasami itu dalal ay man pagi en kakuya kamuke ko sama dai tatakan kadlam mo tayo ikato anda met mo na iban pagi dalan kadiyan na masan ben pamawatang utak labap lima wala mangyari sa kuno so idungal kawo da bilola mal ni sangang ayat mon kubura mo dalan kadlam mo tayo tagdalan pa ito Riyaman. Kotala polialar floor amendment pa kupayo mangyari sa kuno. Motion and floor amendment pa lima wala mangyari sa kuno. From katiyanan motion dahil na pala. Kailangan may Mr. Speaker. Ito nga wasabal, bangko pa kamo yung bangko pa kani. Kapimpi, kupurma kami niya. O nuwa, karakara, kamagat malagat. Kailan ka kuya kupurki, floor amendment, tapos tayo lamiyari sa kuno. Tapos lima lamiyari sa kuno. Riyaman. Saan siya lang mga kamagat may mayor, paros mautong kamagat o masaniyay, uwang masanisyo, kamagat pa ita. Pagkiya po itak sa ibang katiyanan masa na ito. May kupurin po na sa mga Chairman Carlong kawewan floor amendment pa. Pagkiya lima ulit mangyari iso po niyo. Kailangan may Mr. Speaker. Ito nga wasabal, bangko pa kamo yung bangko pa kan. Niyaralap may Mr. Speaker. Kaway din floor amendment wad, malawad yan. Kamanata wan tala walinan. Pag kita tawag yun, sa magkamantin PWTC, pati kanyang task force yun, kabinakawata. Kuran kak cek, o apaliya to, tatangan mananen niya. Kuran kak, pile wiyata, kama wiyala. Al me, kato, pinakam na nuwi madalinin, me puwiki yang gilan puel, elayang alwate nila na nirairin kato. O so last to sa musik todo, melel po nangan siya naisip. Dan nakaksak po, bagi ka parang school pas o menta kadak cekan email ada tadagote pada numumut may Mr. Speaker kaman naman tamo nuwat saan sa wasya kamagad tadagod nuwan matang karos kalangan may Mr. Speaker Kailangan Chairman pwede ka-present floor amendment pa pagkilimaw na mangyari sa kuno. Niyata masin na floor amendment kamu Senator Pahrek. Kailangan Speaker, muna iban, program pagaway ko ang sagratan sa mga then, kemudian kagkakal siya sa matay kalawat na sa retornet yung matay bangot. Kailangan Senator Pahrek, Senator Ned yang patay sa matay. Floor amendment na niya, diba na bolsang ba ang PRM? Ibaruan kasalatan ng korong-korong ay tumal tututong floor amendment wot. Ay ibaruan wasaksyo sanjal ng government President Emergency Declaration. Dari ibaruan kawit sama dahil katawad agad kanay-nay pulgi. Saban aleta tawas mawo saban patuto siyang declaration no saban palong-longang karatata sila bangkak eligible ang tawas mawad dahil pati yung wekan mautang ineti malamalo nasang ranwad Speaker yang baruan itungal papunod kaya polar so gimier tawas pa naman pong state government o national government dahil patuwan yair assessment mo success to kami po ang state government sa mata yanay tiyarata etibidik siyang dahil kasi kalman ito abo mao yan siya ito wood kaya tabiyatar kami ba ang patusan natin government sa bangkak patuwan reinforcement basis kami nagkarabyo ang patuwan kita motion version natin ng program niya kaya sa kulman Chan sa lang mga magkamagat yung mayor, chan ang lutunutin masa na ba
Permasalahan masa na floor amendment pa limao liban ya reisok limao tayo bangkat lamo parus mautong kamagito masa ni Pwuhng masa ni show kamagit poita tayo ruting masa ni parus mautong floor amendment pa limao liban ya reisok kuno masa ni Pwuhng masa ni show kamagit poita tayo ruting masa ni do sa bulman kita floor amendment pa limao liban ya reisok kuno. Kamuy, Senator Pahrek. Kailangan sa speaker ba niya motion galing doon yung main motion sa pulman kita. Yaman. Saan sa nang mga kamagat niya yan, saan ang natingiti, masa na ben kamataan ko sa net kapi. Sili sa kisula binyari sa kuno, LT2. Karos mautong kamagito, masa niya Pwuhng, masa ni so, kamagat po ita, tayo tingtiyan. Pwede yan tayo sa pulman kita, floor amendment riyaw. Sa bulmatay rule na requires duplication penalty o kamutan ko sunod pa pisili sa kisyu laban niya sa kuno LT2 PLR kamutan ko sunod pa pisili sa kisyu laban niya sa kuno LT3 o pwede tayo bangkat yan ang karyaw o kemsiklan watawat ay man po na sa chief clerk o ngusu. Senator Abraham, Senator Adis, Senator Archie, Senator Carl, Amen. Senator Edgar, Senator Edmund, Senator Edward, Senator Edwin, Senator Irene, Senator Latorre, Senator Liganet, Senator Louis, Senator Ludwig, Senator Miguel, Senator Ned, Senator Perez, Senator Simon, Senator Sina, Senator Simram, 9 Speaker. En chanchala yang way pokon mesabul matay issues meto ko kamutan ko sunod pa pisili sa kisyu laban niya sa kuno LT3 issues A Pahrek o suto Pwuhng ran mo tay kamanala kamutan ko sunod Masalar kamutan ko sunod pantil calendar ay pantones sa matay floor leader Latorre Anang ko promise speaker ay tungalwa ang kaktutuwa sa bang perangkat tuwat speaker man sa karak kuburmaon niya kailang kakrip sa pagmatay kalantar uprong sa paldalan pa na itam ng paisok yung standing committee report. Kaya man. Chanchala mo kamagit sa kawaitan floor leader po niya utpan kamagit tayo ng patuon tayo sa paltala pa an order of the day ay standing committee report. Psychologist katyapan standing committee report ay amplio po na sa floor leader. Kailangan speaker tungalwa ang tutuwa ito speaker man sa karak kuburmaon niya kailang kakan lay standing committee report nampak silip ke paisok yung labinal rinsok mo nang sa pagmatay kalantan rang. Pwede miya kamagito miya utpan kamagito pwede ansyo ay man patawan tayo in place standing committee report silip ke paisok yung labinal rinsok mo pansyo bulmatay standing committee report ang rangmon. Makaros placer ay man po sa chief clerk. Standing committee report number silip ke paisok yung labinal rinsok mo mapit Legislature Bill number 5 by Secretary and Sekono Sangsel Migumtin Finance. Dalam kakatian dan masa ni pa bantuan si Chairman and Finance. Kailangan mo Mr. Speaker. Ito nga luwa sa pal bangko puro mo yung bangko kan karos. Beliau bada sa mo kamudin mo niyo no wa kara kamagad mo ko talen ka buyo ko stand ng amto ko bot sila ko pa sa kayo labi niya sa kono. Yaman. Chan sa lang mo kamagatan Chairman, well kamagatan Mayor karos mo tung kamagato masa ni Pwuhng masa ni show pag kamagita poitak tayo bang katiyanan masa na ba kung may kumpurento na si mga Committee in Finance na Chairman ang kabiyata Kailangan may Mr. Speaker. Ito nga luwa sa pal bangko puro mo yung bangko kan karos.
standing kami to report lubu kupai sa keu le manyari sa kono en sansal me to dawat ko buru tong kami ti ko kayun to dawat ya tapolto nan kawit mamiye report di wan kak authorize inangin to dawat minduan kawitin kabino director ng kampan moni kawit ito malawat ng kamanata wan moni yu melel sang nan moni makamanamantar ang kampan moni pan personnel wiki amen to talk me sabis kiyangar kam najin Pohnpei Kampariyesek amin tuan ruwasin kosened me malwat kamanada State Law 11L-80-25 me kosened me tuan tang koros me tatakan nga Pohnpei State Government lel Kampariyesek ko uyama wa utang pineray ban mogit step riyaw eri nan wewo bene me malwat sabon man ki apol benta tagwat en kak to na pe ite Israel kan magkay la pali mo we amendment ko sa net yaw akay den reporting committee authorized ay meleta pan kuburakan men sa ranwat kami san report ime tatang kiyang Pohnpei State Government Kampariyesek to nangi kuinen kak magit step riyaw nin tuan ruwasin ko sa net may patuwan ta o patyang met i-classification naman so tatak kan kampan moni and kak miyo step eo patola Pohnpei na buwagi the classification naman ay kaway torala wad may Mr. Speaker may patro nan sanding kami the report sulugo pa sa gawin laban sa kuno may banitan pan kuburakan may sangaran wat kamandang usinat pa pa sa kriyaw laban sa kuno Kailangan Chairman, pwede kaway with the President standing up the report. Theater Management standing up the report. Kamuy Senator Ned. Kailangan kami speaker. Muna ibat pan pato ay tunggal sa karanwa kapatapat. Pateng sa karan kay po niya wawakan may pato yan nilang. Anwasano yan lam-lam tunggal sa karanwa laban kaprong may speaker. On to Vice Speaker, Floor Leader, Honorable Senator Pahrek. Wow, Bilman Patuan. So, nasiyagi Railkan nan calories, o Railkan may pesayan nan kapesayakan and non-wewe. Kapeng ang pinin ko kusanat kay sa kayo ap na melel kamitihan moni. Kaya makit dahil so tayo bil Kadkadaur sa wat makit pati o epil to na se kasampal ki Israel kan me papa ang government in Pohnpei apne melal karton way Kampariyesek basically eri itungalan ke kapeng o nawa men patuan yata kamagat kitailen Itong ito masan to sa palman kita ang report. Riyaman. Chancellor mo kamagat yung miya sa Senator Ned. O miya utkan kamagat ang kaya ng tungkin masan ng report. Karos mo utong kamagat ang masan niya. O masan iso kamagat po ita tayo tungkir. Karos mo utong kaya sa palman kita standing up the report. Silip kupay sa kayo. Labi niya kayo sa kono masan niya. Masani ay masani show kamagat po ita tayo sa bulman kita standing up the report silip tipay sa kayo na pinyari sa kono Masala report pans standing up the report ay bang with the privilege speaker With the privilege Lord Leader kailangan promo speaker mo na ipan patay tungal wow sa palang kakpatuto bang purakan korus Speaker man sa karok kupurmaon niyo. Biya tayo lapto na palyala standing come to report. Silip ko tayo sa kuri sa kuno. Why man
Sakoro kubur maon niya tayo lang Pwuhng sa palta lang pan till calendar item isok tayo pagkaryo man. Chansan mo siya Kadkadaur fan till calendar sang ni kamugito karyaman pan kamugito o ban po na siya chief clerk. Legislature Bill number Pohnpei by Secretary Line to Pwuhng Bill Pahrek, amending Bill number 11L.77.25, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2026, and for other purposes, only what KU. Talaga katiyanan masin na ban po na siya Chairman Carl. Speaker. Kailangan ng promise speaker ay tungal wow sa balan tutuwa na bang prakang karos speaker man sa karok purmaon niya wagi asa ng chairman naka-waiter standing committee report na itan pa kipay sa kriyaw lang nalari sa kuno anong sa namaw ay mabadawang nga tayo kamakit sa ilang kakyong masa ni usapul man kita ng watawat kriyaw pagkriyaw man Chansan na mga kamugit na niya yan paros mo itong kamugito masa niya kahit kamal malab na sa isa pa aler o talaga katiyanan masa na ban po na siya floor leader latore kailangan speaker ay tungal wow sa balan tuwa na bang prakan speaker man sa karok kupurmaon niya tayo lang kakyong masa ni kumutang sunat pa kipay sa kriyaw lang nalari sa kuno paros mo itong kamugito masa niya uwaw masa ni siyo kamugit po itang tayo bang katiyanan masa na bong o ban po na siya mga chairman ko Kailangan may speaker ay tungal wa sa bal bangko promoyo bangko prakan pares. LB nambe tabu ko pa sa kriyaw de mania sa kono ikawit pa mesan sa ler bangko prakan. Dua standing on the report sa buku pa sa kriyaw de mania sa kono mamalwat up sa kamanat. Yaradap pan apali ira tondo tok riyamen nan moni mamalwat kamanaya ngel tamban moni. Amen Raban, pwede lelesan barriya sa abisyan kundi state government. So, ako na nga sa itong lahat, may Melinda David. Amen, Natasha Steven, declassification ban uyang itong position no, so inaban pasuda step Mira lap main speaker ikaw mundang ko sa Medwood na padubang pulakan. Kailangan Chairman Carl pwede masa na ben kamudang ko sa Medpap kipay sa kriyaw laban niya rin sa kuno. Miyatra masa na ben kamu Senator Ned. Sa balay tungal sa karan wow kawawa man na stay Pwuhng melin patuan mo yata kamu kita lain hindi masin kriyaw man Kaya man
Chancellor mau kamagat miyayer ropo mia utupan kamagito paros maujung cadang kecung ti masani yei Pwuhng masani so kamagat paitar paros maujung cadang kamanata kamutan kusunit pap tu paisak riau le benar yeisak mono ni watawat kayu masani yei Pwuhng masani so kamagat paitar ok tay supplement kita kamutan kusunit pap tu paisak riau le benar yeisak mono rano Privilege my Mr. Speaker. kami Senator Carl Kailangan may Mr. Speaker. Imen nuwa para-para tungalin ko yan sa umawad. O kamagat maluwad kaya ang kakati ang bani returo. Karyaman. Chancellor mau kamagat cadan corak ti pa namde Asia Kwano pwede miya utupan kamagat og sagat katiel po namde Asia Kwano kami Senator Carl Kailangan may Mr. Speaker. Ito nga luwa sa bal, bangko pura mo yung bangko pura kan. Ito nga returo, mensang ranwad. Epit kapunad na niya ang stretching na wiwiyawi. So kaya nalal toniriyang ko sa bono o sa buhay. Isang rabagi ko sunod na kamanatap stretching ko. Potential niya ang stretching tatakot masak lang. Tama ko sa netruwa siya, removal in tight. Ranwad, kaya tataki yung lap. Ang mas pancang tagaytik, rakak masa niya, ang mas pancang sangtun. Seder rebilikak masa niya. Niya, chon wasaw, Nepilkasa letora rail punatik kuya rai kamera le metadak no mumugudo si pelela tama ko sinet mo itata iwasa may kasambal kansal me maluwat kin kasambal ki ko sinadakan me kamanamanta on stretching kuya kamera le yu me kuya kamaben kosan Ranwad tatako niya tuon kosan mo kasaletan mo kasalarot mo dari wanda karera itungal pagpag may Mr. Speaker imen nuwa karakara kamagit oversight and kakuyawi o kamitintayan ko na pali kaya epit ko sanit kalmin mayak niya walang ko sanit mayay melal tatawag si pelela tama ko sanat pasanodi o removal and tayo ko kuya tatawag yung magmagot ko kapay pa naramasaman para mapuyaman o makatiragta mamiya tatawag sabong kami dintayan ko ang kakrabato o mayay melal miya tatawag sabong ang kakapon lang Attorney General for Prosecution ang wiyawiyang irail kan magkamagmagutwasaw. Iya ito nga liratoron naman kalangan. Chancellor makamagat yung mo Karyaman. paros maujung kamaguto masani yei Pwuhng masani so kamagat paitar og taibang katiyanan masani ben miya masani ben ni rogo kami Senator Artui Kailangan ng kompromi, Mr. Speaker. Cungal sa karataan, wow kapacapat, nilal wak. Pati ang sabul mo na chiyang nindang, wawan kan komunitais, Lord, o nilal, wawan ki honorable members kan. Kailangan Senator Carol, the Chairman of Finance, kasalita, iba kasi ang palo, mapit, oror mo uyaw sa po. Iminansansal, ilsangan, kumukuto, uyaw isang Senator Simina, o kubuka, uyawiyang kami di kapacapat kami di yan environment o kayon ko kangen korong-korong uyawiya ama kuburan Senator Carolan ya assignment yang kayon ko abil mau kayon ko ang kakapali api minansyansal kami di kapacapat kayon ko environment cabiyatar korong-korong caber sa lugador lunch, sa lugador EPA
o ranwat karong-orong bang wiyawu bikulok walat to bausilan kabaca-bacan karong-orong ko karong-orong oversight mawiyawi bitata sabon ororin sabon o awak ranwat bang bausilan guburan maluat ma tama mau ini bang wiyawi kalangan speaker Net bagita dalan kembal sebenarnya. Right. Sabul matai wiyakpur yeta masan ben rowo masalar tair tungti masan be koros mau tung tair tungti masan be sabul man kita kamagit mamie masani yei Pwuhng masani show kamagit paitar o kamagit mamie pana chain lang sabul matai committee and chain ko Senator Perez Germany akan report ancu karwaru Pietre Iratoro kamu Senator Ismina. Ngalan speaker mo naivan tatuan ay jual Iratoro euya irang kacaman. Kabung piang ran mut oh wow kapatapat wong tung ko vice speaker pro literal honorable members. Kita jual long floor motion yung ranchi na sa inyong committee chain ko. Medpit business kan main po wong China. Lelel sitik may tatuan na Iratoro eri imin kataman yang je committee chain ko the chairman jairan status in floor motion kalau lo ranwat activity kan may tatuan na floor motion o uyawi je ran eri imin kaprayang floor motion o chain ko ang kaprayo nan mijung ada leu pen angkak mata jairan uyabe kan uyawi yung business yo main involved nan sangon mo gitena awong ko sen melel human trafficking re imen sansal may reward o yaire lab o yaire concern bogi irai la ramaskan met to kan business yo to nai wasa re concern ki bo angka ka bol an sugar waru alangan speaker Kalangan chairman semina ira ka sampali mo ano na ka sampali to tayo na tek rai business in bigikan medal kapapain ki
men Pohnpei kan money cash up to point in right check akak sansal me respect deduction in income tax to yawi social security o kagado bil fraud abe yawi kasambal ro kagado po point in right we tik sang minimum wage magchay set file yara kasambal ro then ananak country ato apali irot suto kamera me business in Pohnpei kan buya pare masak question net ay rain men dikikan kagato buya ariya kasambal kira kasambal Chairman in Chayan ko sansal motion yung mayor o patrawan me sakaratawo ang leuta kataman kasambal pen assignment me biya Yaitu irotoro kamu senator ko. Kailangan may Mr. Speaker imentungan yang semua waka pese tataki yung magmukit nanti yang sawasan kakmiye sang men Pohnpei kan ong wen rugme ket padanan kau paling olan kesini yang laut men padawan dam Wente doang korus, Pohnpei Women Council, Pwuhng Embassy ka, Obil Organization Chekan, yang aki Israel Queen India kan me, Uyada Pohnpei Women Council, o Pwuhng Red Cross, Korenkak nagpene donation kan. Ranwat donation kan kinusik pena niyaray tungal wasa. Ora bil kanewang APA sambir makin tupir mo United. Kau kita nak tahu wakar paling buka bil pun kita sob pan. Ora bil banyak sawaski. Aray tungal sambir kan yang wa tukso bukan. Ipadawan damat puan beluya sama daliran kubu-kubu Kuki eu pena magchay sa bolman ki melel nan kami naman legislature all for us. Kaya bilkak kubu-kubu masukan na yan. Kaya kak yang pati ang tatawag niya tayban. Yang sawasya kaya kan meson kawalan tingri ang laut makaway-lawin po. Ay tungalura toror met may misukira kalangan ko Kailangan promise senator Carl kasampal dong chansal right up to bitsang siniyang balimal laut yung kamera lang may sawas lapanan ko giolan dialo tutsuka kailangan chansal mo ako promise no imen kanan kakan kupura o paunop na niya sawas ako may katpilo sigat kamu senator Carl ngere na chansal Kadkadaur para itu. Kemudian pertemuan ini, United States, Tabiatar, dan modal Jawa. Kemudian tahu itu mah, organisasi kan dengan Jawa semua itu, karena uang segede, jadi ni Jawa penayu nanti segede itu government semua itu, rel Kadkadaur untuk Pwuhng o Tabiatar Sambadan Sawas Sambadan coordination Pwuhng Kadkadaur untuk sanama dan ia kan ocean transition di masin pendre assignment komite assignment appropriate committee kuya motion ni kuya ile motion ni ya to concern ni kadang keburan Belimen laut you dan mo men sawa chen ka ga wang NGO kan ni Pohnpei Women Council sansal itu yang motion ni ya te ile kami senator net wow chapal so move iramasan kalatasan senator Carl ay tungalutut kueki Ikaw makita
Assalamualaikum.
Tay sa baler ong nasa matay uyak puro sansal no muna tay komalti tay katpani rotoro ro banto na siya Senator Pahrek. Salamat, Mr. Speaker. Ito ang wow. Nandotoro, number 1 yata, motion in withdrawal. Sayo, nabani withdraw. Pamadaan ko sunod sa ato good price of tayo, 11 level segundo. Sanang kampiyan sa up. Ito kikariya mo. Sansa na mo magkamagit yung mo paros mautong kamagito masa niye. Uwang masa nisyo kamagit pa ita tayo tayo kamutang ko sunod pa to paisak tayo nabinyari sa kuno. Speaker, Senator Pahrek. kabunti kariya man no, sudan withdrawal with. Number 1 pagi tengkak ada kapali yang atawat kayu wasai sang kamiti para betul tahu yuyawi permit kini in timeline yang pamela dari kamiti wat tengkak kapali ni yang sumatang tahu tengkak mau ceglan intuan ini begitu kata-kata piyo rail kautier ko gelel wan rai ani kamadawat istiban patog laut ko di karai lasang sit mo bang kabatayan silubu kilometer ko en gaklel ni patog na takpani kanway matani kan ni garabo man parwan tabi daga sabali pampil calendar en gaklay so awali yung watawat kayo. Salamat, Speaker. Kamu Senator Edward. Alangan ng kami Honorable Speaker. Jadi kagan semalam dian si komputro. Cuma sekarang kayak ni wow kapten. Angka cepat yang sebelum mesenser. Cuma wow bang from Honorable Speaker. Honorable Vice Speaker, Honorable Floor Leader, Honorable Senator Stano, kami Mr. Honorable Speaker, kung kukuraya pa singalangi ira choror yu, nauya iran kapunat yu nan government in Kolonya Town. Ini imen pakiwi kupromi, ang kagan kukurata appropriate committee, ang kagan check, lew check sa bali. Itu na kan ewang eji o olya bacail nan telecom sansal me telecom kin yang business in cell phone आप सोचे कि फाइन लाइसेंस में कॉलोनी टाउन अभी साइंसल में कॉलोनी टाउन तो कावैते रोलल एटीज ऑफिस आप पैसा पे उनपे शायद नहीं है में चुंगलन की yang semua pagupang kromi chungol ansu yang kagan pacuan motion yang kagan kupreta appropriate committee yang kagan check tong ang kromio all watch ya status in the talk manier kagariam Sansara mo makamagit yung miya koros mo itong kamagito masa niya oo masa ni show kamagit po ita niya masa na ba Mr. Speaker. masa na ba ni Rawa kamu yung chairman card Jangan main Mr. Speaker itu ngal wasabal bangku purami o bangku bagan. Dan kapag dia ngai tinggal chairman mau chairman itu ad kawait niya. I men kada manjun kecil. Legislature kamera lo bilak sekali. Ini yang papain itu bukan tangan telecom. Tapi jatuhan boleh bahawa air tetakin kami tidak tetakin legislature pejabat. Saya pangkat apa-apa li tetakin juga ni yang suatu saya beli yang punya papain telefon apa sama. Tapi ada yang kukur kami dia bahan pada yang tetakut. Oh, saya beli proyek sama siang ada cukup bukan telecom laurat santi. Kalangan main musik juga. Kaya kat katinan masa na to kamu mau Senator Carl na kamu
Senator Pahrek. Kailangan speaker. Yang kapang biro, ayat naman patuan. Asum kita lihat tahu kuat papain telecom, sudah complain, sudah issue macam karena operator dan kemudian itu berawat, we are issue dari nak kita juga kapali, dia tadi yang papain macam, kami kan patuan kat we are issue. Asum we are issue yang cuma cai papain kebawa saja. Kailangan speaker. Maasanabe, Vietnam Maasanabe, Machular Maasanabe, Via motion in returning Maasanabe. Speaker. Raman. Magpupuro information Maasanabe tun makawatan in the Kailangan siguro ipatron sa pangwakan ng year and kung ay slow ang road mantarkan mo siguro hindi ko dataman ya karapan ito ko taburet para tire ang jutis kamalat ini ketuan kawis yang kan sila ratuan mo kawis pero kita ada pun yang teledak up o nagdaygan siliyar na tawdaydi ito ko TPA yata pwedeng natin rat 256 like pero kung manapit ito discount siguro na yan yung mga public corporation pa kaya paano yung provide service of nyan the water computer provide private sector ka Pwuhng remasan salom ke speaker dari kita lantas itu masing tu kami tidak Chancellor kamagut yumi of Thailand tungtu masing terus Pwuhng kamagut tu masani Pwuhng masani so kamagut paitak Thailand tungtu masanabe appropriate committee ban committee chayan ko Engkakan cek nakusunet kan meskai supplement ke mai tata telecom engkakan net ki cellphone the show or report ko point of information my speaker kamu senator par marwa sa bal ikapung ke kawai tin senator Edwin at kaya lima telecom jadi labanan buk besang ang rarape Government way pokon, Chetian way pokon, pato sang Pohnpei na rarap. O severance fee kan uya pwede. Sang wasa sa Pilipil makan patungan kabag-bag bukaw. Lagi subuk sang telepon na mga lang ito. Tatawagan ang matama talaga. Ang kakuya kaway choror ang mapit kalasaras wo na Legislature pamilya yang nanda tahu. Sansan kosenet makasaneti. Ya, kemudian raro ya pekan terus. Buksan dame magmagit talaga. Kalangan may magsusunod. Kalangan Senator Carl. Chancellor mo ako puramuyan. Ira may Chancellor Senator Edwin sudah bahu ya ira an assignment memie. Senator Edwin. Kalangan. Point of privilege speaker. Na kamu floor leader lator Kailangan ko from speaker at tungal sa balang tutuwa ito speaker may sakara kuburmaon nyo kailang kakliw rep sa balmatay kalantar kot talamba na item ng paisok tayo Kaya man Pwede utupan kamu gitu tayo sa paler o tayo katkato ng basic payo pil calendar kamu floor leader Kailangan ko from speaker man patungan nyo kumakutin man sakara kuburmaon nyo kailang kakan feelings kung matang ko sunat paap ko paisok tayo labi na rin sa puno. Kaya man Chancellor kamu gitu ya Romeo utupan kamu gitu child place kamu matang ko sunat paap ko paisok payo labi na rin sa puno basa matay pil calendar and runwood Point of privilege speaker. Pwede kamu gitu utupan kamu gitu child place here kamu matang ko sunat wood basa matay pil calendar and runwood oi pan phone sa chief clerk
Legislature Bill number Pohnpei by Pwuhng is Pwuhng Bill for an Act amending Section 8-202.20 of Chapter 8 of Title 42 of Pohnpei Code pertaining to dredging and landfill in town Nganach, Kinakap, Matalanim, and for other purposes. Kung watawat kayo. Pagkakamadahan ko sa network, withdraw ay bang po na si mga floor leader, pero yak kamagat pan masin na. Punta privilege, Speaker. Nakamoy, floor leader. Kailangan, Speaker, ay tungalwaw sa balang tutuwa. Ito man, sakara ko burmaon niyo. Man patawan kami alala, may withdrawal, may uyaw-uyaw pilwot. Niyo ito, member, masayakyan sa pulman. Kisang nagkarababukan, man sakara ko burmaon niyo, dahil nagkatiyang ng watawat kayo lakap. Ay man sakara ko burmaon niyo, dahil langgak kairala sa pulman, dahil ko burun ranwot, uprol sa bali ng malwot, lakap laki. Diyan siya lang mga kawitan floor leader. Floor amend, kamadahan ko sa network, place siya, bang sa pulmatay fill calendar, o nituwan kawit mamiyak, kailan kumalti ang sa wato sa palpan ng lakap, clock siya. Muli baan po na sa kamagat mamiyak, pakayos ang honorable chairman kan, kamuy, Chairman Ardui. Kaya kailangan kaysa pala sa karatan wow, Mrs. Speaker. Kamiti kapacapat, Chen Parman o Chiyan ko, Ranot Lakayo, Adampit Awak. Diyan siya lang mga pakayos ang Chairman Ardui, Committee Kapatapat and Environment o Chayan ko, Kulakya, walang prano. Miyadro pakayos ang Chairman Chaykan, Chairman Carl. Kailangan man Speaker itong alwa sa bal bago puro mo pang kupurakan koros. Ang sama kami din moni. Men takar misik sama tayo konong makasanti yang lakap. Kailan ka kuyak sang. Makasanti yang lakap pulak tuaw. Kailan ka kuyak sang. O ya sa bali karong-orong wo niyeskin pulak tuaw. O kamo pares ang kakatiyan siguro dahil ang binsan non-session kailangan man kailangan pakayos ang chairman sa Ulmamal Committee meeting ang lakap on ko sa ulang niyasil clock 12 o kamo uyawiyang member chorus and yang patang committee yan muni Chairman Pahrek. Yung Speaker. Then pakay, siyan ko van, parang mga paligan, manwat, lok yawalap, lok silu walap. Nan pangkoy suan. So yun, ako lupit kung kami tumusip, kaya kapalila itin titan Speaker, o mga palisilu lang kailangan Chairman and Jayan ko pakay Riyawi ang member and Jayan ko sa Bulmamay Clock Riyaw alap silu walap labitata ire kasampal mesansal sa Chairman and Jayan pakang Riyawi ang member kan korosyan pati ang Chairman niya ito pakay sang Chairman kan Tabil Honorable Senator kan Chairman Ned. Kailangan Speaker, kaya sa balay tungal sa karanwaw. Imen patroon, pakair kiyang sa pulmo mo kamiti yan person mo, ren check, men kairkan, may paan sa tata executive meeting ng kirariyaw magkailsoso tayo. Kailangan. Salam mo pakayas ang Chairman Ned o Committee on Health. Nabitata sa Bulmamay Executive ang katawang magmahal sa Bulmamay. Kung ang uyawiyang member ka ng patyang Chairman Vice o kapalila ito ka. Salar pa kayo sa Chairman kan kamagit miyayan tayo ng kumalisang uyapuran mo ito sa palpa ng lakap location. Paros mautong kamagito, masa ni Yay, Pwuhng, masa ni Show, kamagit paitar, kalangan ng Honorable Senator ko sa Bulmatay Uyakpur. Ranwot, tayo ban, kumbal di ranwot sa palpa ng lakap location.